มาตุดดันดิ้งหม้อเยี่ยมปักนี่นะเรามาฮิตเทเลซีเนียร์เตอร์ตุดิ้งซีเนียร์แคมป์ไปแต่เรามังตุลละตัวคิดจังนะฮิตเทเลจูเนียร์เตตุกยาไม่เหี้ยเลยจูเนียร์เตฮิตเทเลตั้งสนามหม้อยะนุปีเตตุนนั่นละมังนั่นตุละตัวคิดจังนะปีเกเตไอเลยจะอะไรสนามเซ็นเตอร์หม้อตุลละตัวคิดจังนะprimary เตจะอีหลังมั้งเสียงสังจะอมไปเสียมาแต่ในเทเลนะฮันเสียงปิวละโดยคลาสเตตุนนาดิ้งอีหลังว่า senior เตตั้งแต่ junior เตตัวที่จะตั้งสนับปีเกเตดิ้งมั้ง primary เตจะดิ้งฮัลโหลอีหุ่นแต่จริงใจมันนะที่เขา service เราไม่ไปตัดดิ้งไอเชลกลัวมาเปล่านั่นเลยนะไอเชลไม่ละมุงเนอุลละภาษามินพัดเสียดิ้งเฮียงจีน่าเจสุมินตองจอนิง Can we all stand together and could you come forward and let us worship together okay ตัวมันนี่นะตูภาษาทุพังเปียนอันนี้เวน่ากิจเชิดอันนี้เทดินโตปานดำนาหานังเปียนพอพิสุงไอซงอินอิงควนสุงไอซงอินภาษาอินทุเซียและเสต้องกิบสักอินตุนีเบียกินซอนสักโตปานมินทนางางเงียตาเฮนฮาเลลูยาไอเทเลไปก็มินะโมปาวโลดิ้งเกียวโลดิ้งกิมอลโลดิ้งทูเงินดิ้งหางอินุนตานักเกียบดิ้งหางตัวไม้นักเก็นลายเสียงโทมุนขนมเสียมดิ้งหิงนักเกียงว่าแต่เกียงปาวโลดิ้ง Don't talk นักกิจิโวเล่ Stop talking นักกิจิโวเล่โอเคนักกำตัวมันนี่นะปากลัวมาปาวนอนโลดิ้งกลัวมาปาวนอนโลดิ้งลายเส้นโดมุนขนมซิมของซิมดิ้งตัวกิจอย่างนั้นทุกเงินนานี่ดิ้งว่าภาษามินพัดนาละมากิปันโตดิ้งฮีฮังเจสุนี่บางอินซีฮีนาปังเตกเกียงไปนาปังเตหงไปดิ้งขากตันเกวุนกเกียงหงไปสักุนจีฮีลายเส้นโด English version Let the children come to me Don't stop them สินะเจสุเคียงน่าจดดิ้งเป็นมีดังเต้นงขากดิ้งภาษาอินเดโลนั่นลองเต้นจงขากดิ้งเดโลตัวเบ็กทำลงภาษาอินนะนังเล่นนังนักกีขากดิ้งจงโตปานเดโลฮีฮาเลลูยา When people try to stop you coming to Jesus mad Jesus is not happy and when you try yourself when you stop yourself coming to Jesus is not happy too so ตัวไอ้มันนี่นะตัวนี้นี่ถึงสนบางวุฒิกับเฮียมสิแหละนั่นลุงซิมขี้หงดิ้งโตนั่นลุงซิมว่าแกบินลาโตปาตัวนี้ตาคุณอิน service กันนี่เอาห้างอินองโฮปินทุพางปีนเอาหุ่นจังดิ้งเตะและสดิ้งเตะจีนายอินุนตานามาแกบสิเซนกันนะต่อกิปันนายทุเงินนานี่เสียดิ้งยังทุเงินนานี่ตัวนี้ฮาเลลูยาเยซูโตปาลุงน้ำมุงเอนุ่งอินนะนุ่งแฮปปี้นะแต่กิจสิงอินตูนี่และซ้อมนี่ละงาโอ้คิดเชิดอันนี้เวนาตัวบังสังสักกิปันสักฟังเลียนภาษาโตปานะตุงะลุงน้ำมินเสียงทุกคนพาดูฮีโอ้ตุยโตปาตุนิตันเสียงนาตาเตสุงะนาปังเตสุงมาซงโอ้ตุคุมกะทุบุลพุมาบังอินโอ้โตปาภาษาตากะจิมาบังอุนโตปาทุบุลพุกันเอมาบังอุนตุตุมโอ้ตุนิตันเสียงพอไปสุงะนาปังเตสุงะนาลำนังนาเสมนาตัมปีนงมุสกาตุนิตามามันซงโตปานังมามิมพันนาทุงเงินนาเตสุนีโอ้สอสปีได้ซงโตปาเซนวอร์ชิปสุงะซงอินกับผู้ฮิปโปรแกรมนิ่งแคมป์สุงะซงโตปานาลำนังนาเสมนาโอ้นงปีนังมุสักดินในเมนโตปาลุงนามินเซียนคงพาดูฮีโอ้ตุนิโตปากะไปละมุลกะเสียละมากิเมะบังเงียดโลอินโ
โอ้ตัวปาลาเสดิงเตทุเกนดิงเตโอ้มิวสิกตุมดิงเตทุพังเปียกสังเงียตาอินโอ้ตุนิงไปคอมนาตาแต่สวยสวกตรมินแต่สวกตังนาโอ้ดำโนมิเตนดำนางาสกิลาโอ้ไลปนังเอนดิ้งแต่ซงอินโตปาเซนากำลังไปเอนดิ้งแต่สวซงอลัมดังตักินตุนี worship เตหังอินโอ้ตัวปาเซนามาทุเกนินานาเตหังอินโอ้โนสวนานามากินายซงนาสวกสังเงียตาจินเนปินาคงเงนุฮีโอ้ตุนีเขาหุ่นในเคปโอนามินทันนากำไซนาดิงฮิสักดิบดินอาการคุสุงอาบินานุงตาตัวไปสุคริสมินทุกงเงนุฮีอาเมนHallelujah. Count down the more. Let's go, come on. I am a child. Let's go. 3, 2, 1. Put another person. Hallelujah. 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 Okay. แม่ปีว่าKids Church น้องไปเทมันกะลุงดำมอตุนใน worship ไปด้านหนึ่งเป็นตัวเปลี่ยนหนึ่งมอตุนเป็นpart 1ฮิพัดมอ part 1เตียงนาจ้องตำเลาะแม่เล่าดิ้งลุงซิมตักปีต่อโตปาพัดขอบนาในขอบนี้จังอิมิเตซิน You're worthy จิตต่อโตปามินพันนาในขอบนี้อาเมนอาเมนฮาเลลูยา
now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on and on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus.
lam tawin imintesin worthy chikhalpe salani. Amen. Raise your hand, every eye closed. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, hallelujah. Namin kilom hito pa. Amen. Hallelujah. Nang kong patlit. Nang kong lian sa ko hito pa. Nang kong patui. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ikutte bang into pa patay ni. Hallelujah. Ma pating kilomi hito pa pating kilomi. Hallelujah. Amen. Amen. Ivek pi ito na zuani. Hello, good evening. To ni pen na MC di na kay kami pen sa san. Kami pen sumpi. To niya program ipairan le. No. Okay, yang karpon ni ka Bible verse ko tingerin kata hu ko terin to ang tikenungay. Okay. Psalms chapter 9 verse 10. And those who know your name will put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Tate alian kwa anel som o pa o nanga hongzong te nu selo na hi manin na namin atay te in nang hongmong hi la sento commercial te pape second hi la sento katera bahang yang sile ama izong tsiang ama nong tsiang e long di reminder hi. No worship. Did you guys enjoy it? Well, during worship, I saw all the time. Are you guys excited for today? Reading chapter 9, verse 6, the cheerful giver. Point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Tuna I program paidandi ong yan kenunge kana junior class depan two testimonies zani. Two testimony program din Santoni. About led by the Spirit. It's about allowing the Spirit to lead and direct you rather than your own desires or sin or tendencies, which means seeking God's will and seeking His guidance in every pleasing to Him. In Acts chapter 3, verse 1 to 10, it says, "But
other people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to be filled with wonders and amazement at what they had happened to him. They reacted in amazement and wonders because God healed the others, which made him praise and worship God. What applies to my life is that being able to reach or in a young age is never too late to let go of sinful stuff and follow God's guidance instead of your desires. My message to you is that let the Holy Spirit guide you in all you do. Trust in His leading and allow Him to shape your decisions. Surrender to the Holy Spirit's guidance and you will be empowered to live a life that pleases God and bring Him glory. Mang Gay Mang B and Gay Junior Class Pankahi. Today what I am going to talk about is being empowered by the Spirit. Being empowered by the Spirit means embracing your true self with all your strengths and weaknesses. It means to trusting in your inner demons, listening to your intuitions, and following your heart. It means letting go of fear, doubt, and limitation, and stepping into your full potential. In Acts chapter 4, verse 29 through 31, it says, "Now, Lord, consider your threats and enable your servants to speak your word. With great boldness, stretch out your hand to heal and perform miraculous signs and wonders through the name of your holy servant Jesus." After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. June, Pawin, Sol, tak alian li anel, somni lekwapan som tumlekat. Wa hi chang in topa o maute in kote hong don te in la nang ma na sem kote in nung sim an mama na tot nang ma tu again tina ding un ong hu in tina te dam sak tina ding wang den na hong pya in la asyang to ane asem pa isumin tot na lam dang te ibota hen achi u hi wabang in tu ange kit u chang in amount te ikom na mun ong kiling ngop hi ang kasang to nakidim le ang san na or ing nam na nay ding hi ite zong sian muang in chungen le nung zui so tak te bang in sian in hong lang te hi chiak gen nom i hi hi igen na campeo to pan tu pa hong pek sak ta hen Hello, Jacob and Lamlin. And the thing I learned in my junior class was the story of Achan's sin. In the story of Achan's sin, Achan is a figure who appears in the book of Joshua. Achan disobeyed God's command by stealing from Jericho because of his fleshy desire. Because of the sin he committed, the Israelites' army lost to conquer the land of Ad, even if it was easy to conquer. What applied to my life is that when being the age of a teenager, it can become hard to be obedient and follow his plan if you think the world is falling apart. My message to you is that being obedient is important in your walk with Christ. The reason for the topic for my speech is that being obedient means looking away from things we want and looking for the things that God has prepared for us. Joshua chapter 22, verse 5. But take careful heed to do the commandments and the laws which Moses the servant of the Lord commanded you, to love the Lord your God, to walk in all his ways, to keep his commandment, to hold fast to him, and to serve him with all your heart and with all your soul. Joshua alian som leni anyona topa na siya Moses
no te hong yak tu piak na le to kama ki to pa na pasya no di mama lam pi camp zu di mama tu piak te zu ki mama building le na lung sim camp u le na lung tak na camp u to mama na something tool talking as the moon ati Hallelujah. My name is Tang Tang and I'm from junior class. And first, I want to thank Sanang Tuang and Sema Jinu for giving me this opportunity to give a speech to all of you. Today, the topic I'm going to talk about is victory through faith. Umna hanging wazona. I'm gonna read a Bible chapter. 1 John chapter 5 verse 4. For everyone born of God overcomes the world, even our faith. Tuần lai sung thong zopang sumning. Cho hang masa dia nga neuli. Pasenta ahite ma in leitung na te zo ua yu na to leitung na te tunga Now I'm going to read another scripture. Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Hebrews alian som lakat kat umna ne I chi chang yen imute nailo ilamet ngatak bi ding chi en mona lungsim nena ahihi. Today I'm going to talk about victory through faith, about David and Goliath history. David can kill Goliath with faith for Israel because without faith Goliath appears to be bigger and stronger, and David might succumb to fear. Even if we face many great difficulties like Goliath, if we continue to walk with faith in God, we will succeed. Therefore, to enter the kingdom of God, we must overcome the difficulties of this world with faith. Ule pa ule now lomle go te o go zona hinga na ding dingin umna ne in pasien wangni. I would like to encourage those who want to be success in this world and enter the kingdom of God to have faith in God. Victory through faith. May God bless you all. Thank you. He junior class din. Sa mama hi. Tupang biyak sakta hen. Tuna beginner class program pa na ho sampani na creation story to benato Moses and ni. Mic to na pa can you guys please put the mic to your mouth so it's louder? Thank you.
Kipachil in Pasyanin Patule Leitu Apyak Saki. Gigamin and one song. My name is Josh. Soon, Kovak, like Borhi. In the beginning, God made light and darkness. Nini Jesuin. One let Tabor. On day 2, God made the sky and the water. Tumia Jesuin. Singkum la Lopa Borhi. On day 3, God made trees and plants. Lily ni Jesuin. Ni Kala Aksi Borhi. On day 4, God made the moon and the sun. Dengan ni Jesuin Fasale Sangabor. On day 5, God made birds and fish. Nigok ni Jesuin Mihinglega Hingborhi. On day 6, God made the animals and humans. Nisagi Jesuin Torna. On day 7, God rested. Thank you. Ibigurnet de zong siamak ma tupan pia sakta hen. Tuna abana pai toni na next in pre-K class that programs and then who 2 Bible verses start pai to pa hen.
class แต่เป็น pre-K class นะมีดึงเป็นเลย two Bible verse อย่างเงี้ย two Bible verse ก็จีดิแต่มันบางสินสักยามจีเลยภาษาคัดแบกอมจีมั่วแต่จังภาษานี่นาแคมเปลบอลจีองสินสักฮีดูนะอี two Bible verse แต่องจีนุ่งโอเคเปลี่ยนจุดนะอเลียนคัดอันเนลคัดเป็นสิ่งน่าเล่นก็คันแนวก็ไอ้ก็เสียงบ้านตัวเล็กตัวเตี้ยสักที ธุรกิจนะอเลียนกูอันเนลลี คุยกันนานเล่นกูอันเดียวแล้วอีกตัวจ้าสาวตัวไปภาษาตัวไปก็ไปกันฮี เต็งนี่แหละลุงดา Thank you. He primary class then siya mama ute. Topan to pang pek sakta hen. ด้วยนะอาบานิน primary class เดสัมโตปานิจังซอง primary class เดคิดจัง senior เต้นองจังโตปาแฮน Okay, go class day heating ay le lai sing to to lam na i ong pan panong. Okay, primary class. Pasien bang zaom na bang muna om. Yukin na alien ko anel ni panna Israel te o zaun o pa ipasyan o pa kapekahihi o pa no te pasyan alung si kempel u anang na kempel u le na jahan na kempel to na itinguhi Okay, tun kitui phum dan ding bang muna om. Son pa kaleni anel song tume kya Lo siang in Peter in amate kyanga Amona u sigula Amona u hong sa kena dingin Jesu Christ min ko Ui chang chang un Wahile pasiang piako Pasiang chau nana diguhi Okay. Tole puan sil dan ding bang muna om kigen. Kita aliran somilani anel nga May in pasal pon kapel pel sit lo dinga Pasal unjong nube pon sit lo dingi Paham yang chile ibang in agam tapel ma Kopa na pasyan ut kunga Kiwai ahihi Okay, long down. Namai tau koi ulla. Stage tung amun sen pilo changa himuna ong lam no.
no Messiah no Messiah le nuam tek tek ding tuin ai teng sana senior te tung panana ko zong group song nei to ki chang na na bulpi fundamental doctrines of china nei ding to ki chang dance dong om lai to ki chang na source be like testimony zong om ding to ki chang na pasien min pan se se ding yang hei hallelujah ai chơi nào bằng na nung đi đi hàng bằng quỷ na ai chơi nào bằng na ai chơi bằng na pasien mình phản nàng ngay đúng không liềm đi cái chiều vậy hôm đi gần tung mang lâu nay xem mà máy lắm ạ câu dòng han xem đúng không nào lá xin dòng biết là xin cái chiều vậy bố đi tiếng sana stay tụng xin cái chiều xin man lâu ai chơi bằng na cũng sẽ đi qua hào quay dòng cặp buôn dễ luôn khát về chẳng na mua dầu lâu dễ lên nè han xem tan tan đúng không pasien min tan na ding na
cái mình xem nu tôi đi cái lệ biếng tông cái chỉ điung bên fundamental doctrine Paul Peter chu ki hiệu na bul pin lai sem thawin gup na bujing aji mo kisi kik na mo mai na nga to pa Jesus Christ min to ki tui phum na le khasyang thonga hi ji ki teo na hi khasyang thawin chu apyak bangin pau na te kam tom to pau na te a hi no a hi na ki pum khat na a khen kham che ngai sut na ki bat lo na te Rusiain na ki pum khat na matangin sim ki khara ton tung na dingin ki hil ding a hi Bố phí thưa lệ bố phí Cảm ơn biang tông Ý bố phí tế chú kêu na bố phí in Lai sang châu in Gục na bút chinh a chi mò kì kích na Mò mòi na nga tàu pa Jesus Christ mình ta kì tích bùm na lệ Lai sang tàu na hi tàu na hi Lai sang châu in chú a biak bang in Cảm tông tàu pa na te hi hi Bụm na kì bùm khát na khen kam te ngay sut na kì bát lau na ten Siya yin Bụm na kì bùm khát Ông mặt tên in Sinh khát Ông tôn tu na ding in Building a hi hi Anh lung đam mạ mày tu tung song là sắc đỉnh to cái sai song na group song amao group song khăn saleng a chi chang nak amao song la song tel pa in han chemin to pan ata te to pan tu pak piak sak sem ta hen to cái chang na na bulpi ai song na fundamental doctrine ma song han chemin ka chi khop zel huin uni tang sana siam noi song piang ton song lung đam ma to pan tu pak pian la tuina akizomina already ding na dance mo Sini ada tumpan dan angai tu ding atau kiciang ina, akizomina testimony ang ne ding ina, house siami ding atau kiciang so speed, itang sana ngom le lun boy le hoi ne mi ding mo mau kizomina ki to ding to pa ding na Jesus min to hini na, tu tung pen nunga gen lo teng gen sak ding chi na, mi ken pema involve sak no mai zong na. Xem pi thế này rồi mà nè tú tung again này lâu từng máy again đình hi chỉ là toang cũng nghe nào mà dễ su mình tao khuất ven nào tao muốn dễ dễ lẽ Go to the group dance restaurant sina Pentecost ya kalam dua yang tu ni langsung nunci na ikan nak kena bela mai sekolah go ini vaksin ka The Spirit was moving over the water. Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water. Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. So come down, Spirit, when you move. My heart pound when you fill the room. You're here and I know you are moving. I'm here and I
làm tế dòng xiêm thế mà huê cái mình bên chính hao xiêm hao xiêmตัวนี้คงจะดีเป็น like the testimony นะก็คิดปันไม่นะไลเซนโจกระดองซิมยังไงมาเตอเดียนส่งดีกว่าอันเนลส่งดีจีซูอินวันตุงกิอุกนาเป็นนาปังเตโตอากิบังมีเตอาดิงอหิมันินตัวนาปังเตก็เคียงอาหงไปปีสักอุลลาหักตังเกอุนอจีฮีมาเป้าไอเฮเล Matthew chapter 19, verse 14. But Jesus said, "Let the children come to me and do not forbid them, for of such the kingdom of heaven." He license to gimading in tipi mama matale hin tuni children ministry hoda in it looking late side. Ma pao le pao zang ni mo le nu le pate atel thina di wo to pitang tanaw te zo atel thina di wo. When I was younger, since I was young, I grew up in like a Christianity environment. Cái nếu lại biết bao nhiêu cái nó lấy cái bài và lại xem làm chuông hill đây này mà cái cha tôi xem bên cái xem làm lùng úc sợ chứ nhỉ. Even though like my parents raised me into Christianity and stuff, I didn't really see God as God. I just knew He was there, you know. I didn't really understand Him, and I learned my way up. In 2021, there was this Bible camp, no camp kadome. Everyone was praising the Lord, and that was like when I was starting to know Jesus. And the sana zong zapia pasen katelo hang ke zong pasen min patene. Kapat hang kin kasen so zong anai lo yang kolom le guaten ngai. To ben instead of feeling happiness for them, I grew jealousy instead of happiness, and ben I was like questioning God. I was like, God, like I've always known you since I was younger. Like why aren't you here with me like now, you know? And I wasn't patient. Basically, I was just like hazat ni kalomte hazazo. From there, I started to ignore God instead of seeking Him, and I started to do my own things instead of. And 2022 came around, and that was when we had VBS. And at VBS, you know, like it was saying something about timing and how you have to be patient. Like Jesus is not gonna appear when you expect it. You know, like when you least expect it, He's always gonna be there. And from there, I stopped ignoring God and I started to ask for forgiveness. And from there, that was when I got the Holy Spirit. And even though I did get it, I didn't stay consistent, and I basically fall back into my sin and stuff. And yeah, 23 hompai. That was NAYC. At NAYC, I didn't really feel that much of a change at first because I didn't really know the song, so I didn't know how to praise Him, and I didn't really understand anything at the time, like because I wasn't staying connected with God or reading my Bible or anything. And basically from there, I didn't feel anything, but kang no hunom lai cha to sa pai swak na to kachang kapai na kapai wa kolom le kwa te pai ten ulpitunga lungdam ko na hu ke ne to again hu chang kin bahang kin lungdam ko thero yam, you know, like I was like questioning too. I was always questioning myself, and I like to sana ibek pia kalam ja na to kachang kilam jang ken pasien dong ki ke ken pasien khan nang bahang ong pai ni do na here, like why aren't you talking to me, you know, like what's
what's so different, you know? And then stop worrying about the people around you. Stop comparing yourself with the people around you and focus about the relationship you and I have, you know? And from there, I started to like close my eyes and I started to focus on that. And from there, you know? But even so, I'm not saying I'm perfect now, but I do serve a perfect God, and that's what matters most. And if anyone if anyone ever asks me like, who is Jesus to you, I would say Jesus is my Lord and Savior. Like He's the one that was with me since birth, and He's gonna be with me till the end. And what I want to encourage the younger people is to be patient. Like your time will come. Stop comparing yourself to other people, because everyone has different struggle and everyone has, different opportunity to get to Jesus. Like it's never too late, basically. But thank you, Lungdam. Hello, Kimin Banglin Boy. I hope you're all right. Tony short speed gen trading. Hun pan wait. Tony short speed gen trading. Hun pan manning topat alung dami. Tony Bang. I want to share something important about me. I want to share about putting God first in everything. And so we're going to read a Bible verse. Mate alian guk anel som letum. Tuahi mani pasenin kumpi gamle amadik na jong masaun. Tuahi le aman in hi nateng kempel a hung yak ding. Tuahi mani jing tatang. Just mang pawin Matthew verse 6 chapter. But seek first His kingdom and His righteousness, and all things will be given to you as well. So the reason why I love this Bible verse is that May 16, I have tests to do, and I never put God first in everything. I would put everything beside God. I would put other stuff first, and in May 16, I was in a hospital with my sister. I stayed with my sister in a hospital, and whenever my sister had a surgery, I would worry a lot, and not only my sister, but I would also worry if I'm gonna pass the test, if I'm gonna fail the test, and I'm just worried because if I fail, then I'm scared that my parents gonna disappoint me. So knowing that God is helps us through everything, I realized that putting God first in everything is the best decision we can make every single day. When we put God first, everything else in life falls in proper places. It's easy to get distracted by work, worries, or even good things like families and dreams, but nothing should come before our relationship with Him. God
God isn't just a part of our life. He is our life. Ama pengwo enun tagna hi pasal peng enun tagna dosang when we seek Him above all else, He helps guide our steps, provide for our needs, and that He give us peace, and making God our top priority is the best decision we can make every single day. And God knows what you're going through and all your struggles. That's why it's important to put Him first, and He's always like with you, listen to you, and like think about life when you have friends and everything, and you put them first. Who is the first person who will always be with you whenever like you're struggling with depressions or anything? God will always be with you no matter what. And yeah, that's all. Yung dama maing. Thank you for every lesson. Hallelujah. So dunia ke yu hun tom noring pen lai sang tho sim tam pian ai chang ang chim ta ke bo mo. Right everyone, are y'all listening? I want you guys to listen to this because it's the word of God, right? So it's for you guys, so please listen. Okay. Dunia ke hun tom no aturing pen ya senior Sunday school asia gini ong hil mo. Tutela ka katel kathia atulu pen child of God he e pawa hile asianta amasain pasianta te pen kwa hi hiam. What is a child of God? Do you guys know the answer to this? Hello. Okay, I'm getting it. Pasianta te pen mona asin lo mi here lom le gwale veng te ai mi te hi. So he child of God ti te pen pasian tu mang den mere amai tu kam te zuin mona te pen te lo. Yes. Okay, ken tun ka short speech question ni omin tua question khat pai to pani. Question khat pen mi ken pe pasian ta hi hiam. Is everyone a child of God? Ooh, this is a very interesting topic, right? The answer is no. We can't build pasienta hilo hi. Bahang hiam chile pasienta hi chena ding in ama is equal here, right? Right, guys? If we want to be a child of God, we have to follow Him, right? So if you don't follow Him, so sad you're not a child of God. Lai sang to hi to akito kong sim to paning zo hang alian khad anel som ni to bang hita sele ama thu ngai in ama au mi te campel tunga asian ta te swat thina ding thu apia hi lai sang to sim na te to pa min tanai ta hen ani na pasian pen in na to akijim hangin siang to mama ahi manin e pen mo mona to ikijima le pasian ta hi get to loading here. He pen to hanga mo a pen mona to kidi male pasian to omkom thelo ichanga pasian in a pen asyang to a holy mama tinga on day here. He lai sang to pen efesa alian ni anel kaswang kilang hi. Abesa huna na tumalo na ule na mo na u hangin ka tu to kisai a asin na hi u hi. Okay, Tuan question ni na pai to pani. Pasienta na hi tak lam koi danin title ding na hi hiam. How can you be sure that you're a child of God? Na tinom navo? Do you guys want to know? Okay, listen carefully, okay?
อาคันนาเป็นปัสยันเป็นนักกุมปาณสังเจียงปัสยันตาณหิลำหงกิลังดิ่งฮีอาเมนอันนี้นะนโมนาณสิกเจียงปัสยันตาณหิลำหงกิลังดิ่งฮีที่เป็นหลายสังโทอิเทคิดสอร์ตากอเลียนนี่อันเอลสอมทุมเล็กยาสวงกิลังฮีตัวหลายสังโทอิเวกาเทกิมดิ่งนองงมินso kong chi ko loma athum na pasyan thu mangin mo na pan iki hei chiang hi pen lai siang tho zo hang masa alian thum aneu kwa sungong kilang hi pasyan ta te in mo na bor bolo u hi pasyan ta te hi pasyan lung sim pai u a hi man in mo na zong bor nom lo u hi ate pen pasyan ta hi tak tak no pale pen mo na to kizom nom lo di right it's like that what is it desire mo na lim to inay loading to pima ma hi alina pasyan I na to na vente na I jiang everyone here do you guys love your neighbors like how God loves you good job God is gonna be proud tua to aki zom yes lai sang thong sim pa ning zo hang masa alian thum anel som le li a Christian te khat le khat ki it hi man in si na khusung panin pai khia in nun tak na khusunga alut khin ta hi na khu I the khin zo hi I na lungsim anei lo te pen si na khusung ma a om lai u a hi so as God tells us we need to love one another how God loves us okay eating yes angana khasang thoin nanun tak na ahong makai chiang hi pen thupi mama hi bansle hi pen pasyan ta hi chiang khasang thoin inun tak nang makai dingin in khasang thoin inun tak nang makai chiang hi na hoi lo te mere pasyan I de lo te pe ki hi nom lo wa pasyan I de te pe ma ilungol hi pen lai sang thoni om hi rom alian giat anel som le kok ate pasyan tate hi na thu e malung simbek in again Halloween pasyan kha siang tho in zong honggen pi hi galati alian nga anel som le kuk no te kya nga ko honggen thu in kha siang tho I hong sor na bang in agam kam taun la na pumpi u na bang in kam ta ke un I really like this Bible verse so okayตัวนี้ไปตัวดิ่งเป็นภาษาตาเตยหัมพันนามin English it's the benefits of becoming a child of God you guys want to know okay ตัวเป็นภาษาตาเตยหัมพันนานำทุมอมฮีอันนำขันนาทุพามอ blessing ที่เป็นมาเตยอเลียนสกีอันเนลสมเลขาสุงองกิลังฮีpercent tate hi chiang aman eong I na to thu pha tam pi piong pia hi no na khong na de yu chiang ma right like when you guys say you want a toy or something if you ask God if you're a child of God he will give it to you I promise ani na han thot na encouragement hi pen Korean ni na alian khat anel ni no Korean yeah anel khat alian thum pan li ma hi pen encouragement I hak sa chiang ilung anem I hak sa chiang hak sa nai tuak chiang pasyanin e han thonang peden ata hi chiang aman ilung kham di dei lo ma okay ton athum na akipor na hi pen mang pawa fellowship hi pen lai sang tho rom alian giat anel som lenga song kilang he hi kipor na pen fellowship akhian na pen hi pasyan to hun jang khom pasyan to hun nei khom right hi pen athupin na pen I pen pasyan lo to were lost pasyan nei kele hang e pen agam mang hi changa mo pasyan to yom khop den chang phumana manong hel chang inun tak na aman lampiong hon sakin aman yong makai den mo okay tun atom na kung gending pen toy mang pa in pasyanta na hilam ahong suset no na nam thum hong gen noming toy mang pa in
องเกนเป็นหมดนบัดคณะ your sin is too big องจีฮิเป็นมาปะฮิเลนโมนาโซปะฮิเลนโมนาเรียนรัวฮิมสิมอฮิเป็น hello ฮิเป็นปัสยานินหงไม่สักโจกี้จีลุงจีไงสุนันลุงสิมาองกอยนบนาฮี so that is not true นโมนาเป็นปัสยานาดีกอลเงยลงมาเสียนเป็นอามานาติงเข้มเป็นสังอามาหอยเป็นไอจังอามาสังอาเลียนโซอมเงยลงจีลุงสิมากอยตักนี่อันนี้นะปัสยานทูอาตักตักฮิเกเต or ปัสยานตาฮิตักตักเกเตจีนาลุงสิมาองกอยมั้งโดยมังปาอินปัสยานตัวยมขมนาเป็นอี connection เป็นองขักตันนวมเด่นองสุสินนวมเด่นไอจังเป็นอามาโลฮิจิลุงซิมในนี่ฮิเป็นฮิองเกนนาเป็นหม้อนา faith นาอุบนาองลิงสักนพัง or นาโมจังซาตานิที่เดียวกันจังเป็นปัสยันตัวนอม right นา faith องลิงสักนพังฮิกจินอมนาฮิอาทุมนาปัสยันได้บางอินเคลเทเกนิเตจิมอบางป้าฮิเป็น you will never changeนางอาดิงลำปีอมโลจีลุงซิมนลุงซิมสงะซาตานินองกอยเดนฮีอายังฮิตเตเป็นอามันโลฮีสวาทูฮีอาโดยมังปาอิน identity ของสุเสียนอมมันฮีอิโมนาอาเลียนซงอินปัสยานินของอีดเวอาฮีมันินอามาละมาจวดกิกดิงซุมปีเกนีลุงดำla worship to nakataon la thujak sak na tom khat le nuam isaya le nuam ma mute atuna imu pen thupima ma ai zongina next one more time omlai to changin pen so speed angen lim pen mang pau nangen vole ei pau to kibang sak lian di moตัวเป็นนงฮันเจียมมาถึงตัวกิสามไลมอตัวน่าเป็นหอยมาเสียมาอุเตจิเป็นไอ้ต่างปานาโกเสียมาเต็นจงทุพีของสมามาอูนฮันเจียมนาอูปัสยานทูนาดูนาเตวกมูจังโกจงนูเลปาเต็นทางมาหิจิตัวมอตัวขัดคอมเมนต์ปักยังไงจริงจังอินาสปอร์ตได้เป็นนุงอาเป็นกิเกนเซลมาจริงจังกิเกนเซลนอนเราดีงาจริงสังเป็นเบรกฟาสต์กิเปเราดีbreakfast ki pelo de he mani na jing sang pen na in pan vo breakfast ong ne un la nai kwai na muna ki tu di ma nunga sport day ine nge na ma hi na ya ni san ya tua phak afria ine na mun pen ma hi mani na tua tanga nai kwa pan ni tang nai guk dong hi ding tua pen hi tanga Sunday school ten zong picnic ki nei non lo ding nu pi ten zong nei non lo de hi mani ta ki combine mang de hi mani naตัวนี้ตั้งแต่เป็นนาวปังเตยเนกเทนเนงดิจงเป็นตัวนี้จิงเจียงเป็นสเน็กของเป็นเอาไม่อาหารเอาไม่เจ้าเต้นเป็นสเน็กเป็นตามงาอดีตหิมอกให้จิงเจียงเป็นตัวมันนี่น่าจิงเจียงอินเป็นพอลพิกริมออนไลน์ปนังเอ็นเต้นจงกินไอ้นอนของเราได้มันนักกิมซ้อมนี่ตัวตั้งแต่จงเป็นเนกได้โดนอากิจิงตักกินกิเกลดีให้มันเนี่ยตัวจงจะสักเบะหินไงตัวจากอินา next week คุมขตาอินใน VBS เป็น next week ฮิตามะตัวมันน่าตัว next week จงเป็นนิลีนีนิงานีสนีนีนิทุมซุงในดิ่งเฮียตัวซุงอินเป็นนาวปังเตเป็นนุเลปาเต้นจงหอยตักกินอินปนาเฮียนาวเนียนเปียนเตะของจงให้จงนักกีฬาอินาปุสักหำตั้งเลวจินจิงสังในกัวปันในกัวเลลังปันอินานิตักในกุกในสกิก็ขอหุ่นดิ้งอุเป็นกิเทโลนี่ทางในงานอินเป็นซาร์วิสขัดกันในปีดิ้งวัวตัวตั้งอามาวาดิ้งจงถูกยิ่งดิ้งนะตัวตั้งปัสเซียนอมปีซิลินเป็นหุ่นต้มนากินในดิ้งนะอันในเหรียญเป็นกิ่งเทโลฮีตัวมันนี่นะตัวนี้เจ้าอินะเป็นบาสไตล์โลดิ้งไอตาเต็งไปดิ้งเป้ามาเป็นจิงเจียงอาลาสิตามอ
ลิสเป็นจิงเจียงอลาสตาฮิมันจิงเจียงนิจิงเจียงโลนิปินีฮิซอยนิปินีสเปนอลาสองฮิตาดิงฮิมันตัวนี้เป็นเป็นไอโลเทนซองไปเทดิงคอยออกมาเลตัวจะสักหำตั้งุนตัวโลไปหนัวมินหนูเลปาเซนพีเวตโลตาเตละไปหนัวมตัวด้านออกมาเลเป็นเสียมาเตตัวจะสักกุนหุ่นละพี่น้องจะสักเลวจินองกิเกลสักดิงฮีตัวมันนี่นะฮี VBS ซงเป็นตัวน่ะคิดเชื่ออินเอเป็นบางเฮียมก็ได้อินเอาจิเลฮีอินเอาปังเตเป็นอิตาเตเป็นปัสยันทุสุงะปุลปิตุงะเป็นปัสยันอามานะปัสยันสุงะนกปัสสักนะดิงุเลนี่ขันนี้จังอีปอลปีองมาไกดิงฮีนาเตอุเป็นตัวกลุงกุลดาวตกิดเชื่อฮิดานาคิปอลฮิมไม่ละมาเป็นปัสยันทุอีทุงเงินนาเตองโดนาเลเป็นไม่กูมาจงเป็นฮิสังอินะตั้มโจจงกินเองคดีฮีไอ้น่ะนาปังเตตุนอามันนี่ตาเด็กเจียงอินซงอนุงเลียนปีเล่เปียงตองอินตัวเด็กเจียหุ่นมันเจียงสบอยตุงหลักเทดิงขัดอินะตัวเสียมามันตัวนักทุจเลวจินตัวนบอลสักเลวจินตัวขัดตัวหินะตุนยาหุ่นอิจัดเป็นนัวมาหิมะตัวโลหอยตะกะเฮ้นวมนาซาวนาตัวเจียงต่างถูกขัดเงินปักดิ่งนาวปังทุ่มอูนาวทุ่มมินะตัวอูนาวทุ่มแต่เงินเป็นลมขัดง่ายฮีตัวอารมณ์ไงหนูเป็นอเวกวัวเต้นปีนวมเต้นปีนวมเจียงตัวอารมณ์นุ่นเป็นฮีอูนาวเต็งทุ่มินเกี่ยงง่ายเตะไอ้ยังละทุ่มวัวเต้นปีเทเราดีกันเตะฮีที่อูนาวทุ่มเต็งเป็นกลัวเป็นกับภาษาดิ่งเฮียมจีนะอามันควรเอาเป็นนิส่วนนั่นละมาไปสักนะอะไรเป็นนิตุมนั่นละมาอันเอวเป็นซิมละมาไปสักทีตัวเจ้าเป็นอามาจงตัวอารมณ์หนูเป็นอ่างเทนดีงาเป็นซุมเลไปไอ้เทนเอาจงตัวตั้งอารมณ์หนูงาดิ่งวัวเอาอุ่นเป็นตัวไปนะเป็นบางหมู่เฮียมจีเลซุมมานี่เป็นตั้มพิตักลำเปียมูฮีตัวมานี่ตัวเป็นบางทีนายห้อยมานายห้อยมาหินะตัวอันนายเป็นเอาอุ่นนาตุนปีเทฮีเล่นปีเทฮีอะไรตายเป็นบางในเฮียมจิเลตัวอภัยนาอารมณ์ตัวอ่างไอมาหนูอ่างเทนะดิ่งเป็นอภัยนาเป็นมิดมันมูฮีมิดลิมหลังตัวมิดลิมหลังตัวเป็นที่เต็งปันเป็นโกลงำนั่นแหละจงกิมุเทฮีตัวเป็นตัวได้นะมุเทจะเกินฮีตัวเลี้ยงเป็นยาก็อุณาเตกังไงอุเป็นเกกจีดิ่งฮีจินอามาลุงนัวมาอายังอานาวตุ้มเป็นอภัยนะอามันตัวด้านดิ่งละมุเทเราอาตอมนาเจียงตอลลัวอินมุนขัตาอตุตาเลอตุนากุ้งอตุนาเป็นสิงกุ้งนัวหินะตัวสิงตุงเป็นตาเลโอริงนงาฮีโอริงกุ้งนะฮีตัวโอริงกุ้งเป็นโลวินะอโลเจนเนี่ยยังอโดนไอตาเลเป็นเอาโอริงมาหินะปีนอ่างอากอลเดอมฮีตัวไปนะมันจงตัวอ่างอากอลไลนะเจียฮีตัวไปนะเจียจียงอินตุงอินตุนเจียงอูเต็นจงเกนเบลมิลิมลังเกนเบลฮีนายฟงเป็นกูดูนางตุนปีเทฮีองเล่นปีเทจีอามากิเซียลมาฮีไอจงนี่นะตัวอนุเมนูเป็นอ่างไอมานูเป็นนาดำโลจิตเจทีตัวอควาลาไปกัลวัวไอ้ทรงอินะอดัมโลเจียงบางมันเนโซโลตัวอนาวตุ้มเป็นตัวอโอริงปวกเป็นเด็กตะกาอาตินะสุกดิกเด็กินสุกดิกเด็กอาเวกาบางมาอมนอนเวทลาวาหอยตะกาไม่ได้โอริงเป็นสุกดิกเด็กแรงเป็นอตุยเต็งไปเฮียนาตัวอตุยเป็นโดนสักินะตัวปนาตัวนุงอักนูเป็นองปิลเกียฮีองดำเกียฮีตัวเจ้าโอตุนดำตาเงเลโนบางปวนเฮียมเกนตุนกับภาษาดิอุเตลดิหิงจีน่าอามายาสัมฮีอาศับเจ้าอูวินเป็นบางจีเฮียมจีเลเกนยันนายห้อยมานาอุดุนนาตุงดิงินะกงปวกฮีโอฮิดิงไอเวโนฮีนันนายโตเป็นนาอุนาตุงเทนะนงตุงใบนาอุเป็นนันนายหางไอเวโมจินอามาลุงดำมาอะไรอินเป็นบางจีเกนจงมีลิมหลังเป็น
na ut na mu thei na ding na pai nok na thei na ding ke hi mit lang pok o tua hi deve kadam lo na jong nong thei u pen hi hang hi chi aya anaw tum pen a hi chang aman lung kham lua ken kam piak ding nei lo ken bang ma nei lo kai te a ken bang nga king ei chi aya nga tua nung ak nun bang chi hiam bang ngai sun hiam chi le o ken kwa ka ter tam mo chin amma ki ngai sun hi ai zo nga pen angai sun na bang ngai sun hiam chi le o kanun tak na ke si ding kim lai pen a oring pen suk dik dekina aman suk dik tua ong piak cha ke nung ta ka ve mo chi toin ba er sak na ne hiam chi le jaisun pen le tunga ong pai na ama nun tak na khem pe pen ong su khin dik dek tua ong su khit dik dek khit changa pen ei pen mi mo te pen ong tan ki thei pan hi aina toy man na next week a zong pen na lung sim khem pe di taka suk di hanga tua ba VBS nei na sunga pen khanga lo ten khanga ding hiang tua man tua tang thuma bang en sak hiam chile jesu zong pen mi khem pe wa dinga anun ta na khem pe akisuk dik dek khit chiang en pasien tai ki chi thei pan hi manina tua tang thu ngai sunina en zong tunai inei lai ding VBS ya pen de taka no senior te hi zong in junior primary beginner te hi zong na no ma na nu te zong ap dinga no ma zong ki ap ding na lung sim khem bo tun zong worship a na lung sim khem pe su kun toile pasien kha sing thong nang sem ding hi toy mai na amayang pa na dik taka lung sim khem pe su ri yang hallelujah all right iki ko na ding mo 3K te ma ya 3K te ma ya 3K beginner primary junior senior bạn kịp bỏ lính mà ok chị em tay hùng lên anh em ya 3K hội tăng kịp bỏ vô ok alright qua các imut xuống tao mà nó khẩn nuông lại na we want to pray God yes okay now let's do Q&A của các anh bạn lính mà na ki gol na ho pre-K te mai mo chang beginner primary junior okay ong pai lai lo om lai na ei teng mo all right okay git ken ya kai biswa alim ma nei mo okay pre-K for those who pre-K look at me pre-K te pre-K be ki nong dong ding to question pen what is the first book in the Bible? The first book in the Bible. Just pre-K a bit. Okay, next beginner demo. What is the first book in the Bible? The first book in the Bible. Beginner. Who is beginner? Okay, come on. Alright. Okay, siya teng tum yang ka to vo siya teng tum happy na to. Siya teng tum siya te. Okay, di pen general knowledge kichi mo hi te pen. Okay, tuna beginner ma pan ni adang te pil thei lua. Kalon pe na khurung lam ni siya ma theu ina mayong pe dina amin gen ding mo kalon pe beginner te. Okay. Ya ama long ngai khanin khun lam ma sa okay siya ma theu na piao le Just one. okay siya so la min thai mo okay na sa lua siya te min thai zo hui mo okay khan be lai beginner te anga sa te poi lo mo okay ya no beginner mo beginner Cook. oh yeah okay beginner ma pan beginner le pre-K te chini ma tua ala ma sa ya beginner pre-K Raise your hand. raise your hand Siantang. okay sia tang chi mo man mo okay lung doi khu ra no one thank you sia te okay tuna for senior and junior senior and junior te ading pen tukum
children ministry na itim san school lai siang tho a verse anga te kun lam a verse bet a just verse bang lai siang tho Bible verse senior le junior theo na đến à sao xin cái đồng mà thấy đâu có bạn okay okay next question cho nên là okay yeah do hang masa lian tu manel som lili do hang lian tum anel do hang lian khat nel hang masa lian tu manel som som lili tum som lili ăn đất tạc next 5 4 3 2 1 ngầm luôn mà okay First John 3:1 3-1 ma First John 3-1 okay tu na beginner te ong dong ding primarily beginner te ma raise your hand if you know okay primary I mean primary te dia ong luan te tu na pen beginner pre-kele beginner te if you know how to spell Jesus okay who It's very easy. Okay, put it title here. Namu Tevana lyric. Jesus is yesterday,
today, forever. He is the same, right? Jesus the same. He reigns forever. Hallelujah. 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 Let's sing it. He reigns forever.
tuak sut ki on na pai sut ki on le mo go do we gonna pray God to ngen di yang mo na tuak sut le amen hallelujah nom dan ma nom lai bo now take a moment we're gonna take a moment to pray to our Jesus wherever you need it He can give you because He's forever amen He's yesterday today and for the future tomorrow so now I want you guys put your hand on your in front of your hand na khut teu amaya koi voma na khut teu chiang sia te jong san school sia te jong youth leader jong ina sia te jong upate jong hi thele amaya ang payun la tua VBS adi jong tu ni ma jong to pan i khang no te sunga dina testimony te jong za hiang satani thelo kalina amau buak phong to om kal puan sunga ki khu kaluna ita te nguk sak som ne ni e manina thungen nai jong pasien phatna sunga tu te in gol zo na nga hi manina tuang tung ding VBS ai jong ina tu ni sari to pan ita te sunga ama ampina ma sunga nop sang na lai tuam ki hil tale tua to pa thu bek alung simbo ma mo ina abang man in full na ding ko ma kelo din do not talk to somebody now focus on Jesus amen attention to Jesus amen nula pai jong de ka chi dan na sia te upate jong thunget sak ding khun ngang ye da thunget sak ding hun tom lo ding ya atom na sia pa sia sonina ong khup ding thungen na nei zen let's pray everyone ke dong ngen ding thungen lo pa ma ke dong ngen ding ma thungen vo le hallelujah 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 thank you Jesus hallelujah oh for your presence Lord we thank you Jesus hallelujah to pa oh na ta te to pa hallelujah hallelujah oh nula pa nung lamai te so effect pina thunga sak ding ya hallelujah to pa now te san school te suwa to pa nang man khallo na oh por khai na to pa nang thu song tel nai lu khama ri hiang ina khasiang tho nang main to pa oh na pin la oh an ne tai ta bu bas tunga tuan nai ta koi song in oh computer khoi lai ta koi song in iPad a khoi lai ta koi song in to pa nang man ton pi nya ta in hiri ka sara ma chana la kirama oh speak to Jesus hallelujah close your eye everyone close your eye everyone close your eye hey everyone close your eye don't speak to somebody close your eye hallelujah close your eye let me do see now bang let me see
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tau pa long damo. Tunin tau pa children ministry. Tau ba sinatate tuni chang nong zo pi man long damo ay tau pa. Tum nagel na sa hoy zong kalsuan pi tau pa min tanang atain. O te ngai suna hilaw nang mapiyak nang pai khasyang tho hil na to. Hibang hunte tau pa nong gel saka kanuam ma mahi. Ong pai thailom le zong tau pa kapong ma mahi. Akik chiang in anuam zo phazoding in to palamping sial sakin la kim tak le lop taka to pa kalsuan thena khasyang do na semna te musak lai tai tunin to pa khai chitu na hiya nang ma thu sunga zung khang na ding ai manin nang man to pa po sakin laga sakin la biden lima sak dong in nang man thu phang piak sakin jading kai man lampiang kem la jing chiang kanai hunte vai khem pe ong ki thua pi in uzan nang man o mang hui mang pateng man sakin nang ma ote zain nang ma I to pa lampana thwil na te kaza ko zan siang tho so sak ton tungin ti jang nong ro pilung dam ko kom le maban khem pe zong na khunoi apin Jesus Christ kapasian namin to thu ko ngen hi amen